Ini ah. Beli parcel. Ini yuk. Nama tertawa. Duh, karena resel euy. Bensin loba ieu. Bos, ulin ayo. Tuh, tanya bensin. Malarat. Narik motor orang hayu. Orang mah hayu wae. Ngilu tuh ulin. Orang kayak ngilu ah. Orang susah boleh ikut. Ben motor mana we ulina? Sekali ngomong bensina. Bagus teh. Saya motor mana ulina? Ayo. Orang susah duduknya di belakang. Kakak buru naik kak. Ayo ayo ayo. Ayo naik. Yuk. Ayo kakaknya. Sulung katina dewek umat. Penting orang lempengnya bajin mana? Aing mah. Capek dek mah, sekali ewang tuh. Kalau kan teing, orang we nu ngadorong, orang nu ngajakan. Ayo mana? Ayo. Apa? Capek euy. Gara-gara mana sih? Mana sih? Oh, nu adil mah turun kabehan. Kita turun, kurang nu mawa. Dak ame adil dorong ku kabehan we.